Ngiyalibingelela lonke bathandekayo ngegama lenkosi uJesu Kristu. Namhlanje siqale ngokuthatha ithuba lokubonga umlimi ukuba ingxenye yabantu abaphilayo. Kuyintando yakhe, kungumusa wakhe ukuthi asivumele sibone usuku lwanamhlanje singena enkonzweni yethu yanamhlanje elesihloko esithi ungakhohlwa. Ungakhohlwa. Namhlanje njengoba lisazi mhlawumbe abanye bebengazi lusuku ologatsha lwe-Pathfinder, sikhumbula sinanzelela imisebenzi eyenziwa ngabethu abatsha abe-Pathfinder abasemabandleni ahlukehlukeneyo. Kusihloko esithi ungakhohlwa, ngicabanga ukuthi sonke esilaleleyo esilapha silakho esikubiza sithi ngama-birthday, amalanga ethu okuzalwa. Kakho umuntu ofuna ukukhohlwe ilanga lakhe lokuzalwa, kakho ofuna ukuthi akhohlakale ukuthi wazalwa nini. Ingakho nxa kulusuku lokuzalwa kwakho, lusuku oluqhakathekileyo, abantu bakhangelela ukuthi baphiwe kwesinye isikhathi izipho, abanye bakhangelela ukuthi benzelwe nje okuhle okukukhumbula usuku lokuzalwa. Ngeke ngananzelela futhi ukuthi kulabo abathetheyo kumbe abathethweyo kwandise ukudala ingxabano nxa ungakhohlwa usuku lokuzalwa elomuntu omthetheyo. Kudala ukuthi kudale ama-problems, kakho umuntu ofuna ukuthi kukhohlakale. Ngakho-ke namhlanje kukhona okuhambelana le-Pathfinder, okuhambelana logatsha lethu labantwana engifisa ukuthi singakukhohlwa. Okuqakatheke okokuthi uma singakukhohlwa kuyaphambaniseka izinto eziningi. Ngifisa sibale ndawonye encwadini yeZaga. iZaga isahluko sesithathu, ngizaqalisela kuvesi lokuqala ngiyekuma kuvesi elesine. iZaga, Proverbs chapter 3 from verse 1 size siyekuma kuvesi 4. Lithi iBhayibhili, mntanami ungakhohlwa ukufundisa kwami, kodwa uyigcine imilayo yami enhlizweni yakho, ngoba izakulethela insuku eziningi zokuphila leminyaka eminingi kanye lempumelelo. Umusa lokwethembeka kakungakuchiyi, kodwa kubophele entanyeni yakho, kugcwale enhlizweni yakho. Ngalokho uzakuthandeka, uhlonitshwe phambili kukaNkulunkulu laphambi kwabantu. Ngamazwi kusahluko sesithathu kulesihloko esithi ezinye izeluleko kumajaha. Kodwa ke namhlanje angifisi ukukhuluma lamajaha kuphela, ngikhuluma lomuntu wonke, amajaha, amantombazana, obaba, omama. Ithi iBhayibhili ungakhohlwa ukufundiswa kwami. Nxa sikhuluma ngogatsha ole-Pathfinder, sikhangela imbali lapho kusuke khona iPathfinder, lapho esungulwe khona. Kudingeka ukuthi sizwisise, sibe lolwazi ukuthi zibe khona namhlanje ivela ngaphi, isukele ngaphi. Ngakho kulezinto ezimbalwa ezintathu ezimqoke engifuna ukuthi sizibambe singazikhohlwa. Udaba lwe-Pathfinder kaluphelelanga nxa singakhulumanga ngebizo elithi Luther Warren. Ngiyoqala into engifuna ukuthi lingayikhohlwa, igama elithi lona Luther Warren. uLuther Warren ukuzalwa kwakhe wazalwa ngomnyaka ka-1864 ngo-15 September. Uthi esezelwe ke uLuther Warren, ijaha leli, abazali bakhe, kubambeni lokhu bazali lingakukhohlwa, abazali bakhe bahle bayamnikela enkosini. Kwaba lenkonzo yokunikela abantwana ebandleni ababekhonza bekulo, bahamba laye uLuther Warren wayanikelwa. Ngakho nansi into yakuqala engifuna ukuthi lingayikhohlwa, ukunikelwa komntwana. uLuther Warren, ukuthi size sikhulume ngaye namhlanje, abe khona kumbali yokusungulwa kwama-Pathfinder, yokusungula kogatsha lwabantu abatsha, kungenxa yokuthi esanda ukuzalwa uNkulunkulu wahle wamamkelisa isibusiso sezinto zonke azenzayo kuqalise kunikelweni kwakhe. Ngifuna ukukhuthaza abazali indaba yokunikela abantwana. Ngifuna ukukhuthaza abazali ukuthi lingakhohlwa ukuqhakathekisa inkonzo yokunikela umntwana, ngenxa yokuthi ukunikela umntwana yikho lapho kuqala khona
okuqala khona uNkulunkulu avulela amandla akhe emntwaneni ukuthi umntwana ipotential yonke alayo umlimu ayenze ikhule kwenzeke izimanga ngomntwana ngenxa yokuthi unikelwe enkosini. Kule mbali yabantu eBhayibhelini abanikelwayo esibala ngabo namhlanje abenza izimanga ngamandla kaThixo ngenxa yokuthi banikelwe enkosini. Nxa ulomntwana elokho engakanikelwa namhlanje enkosini, ngoba nxa unikela umntwana uthi wena uNkulunkulu thatha indawo yakho ekukhuleni kwakhe, ekucabangeni kwakhe, ekwenzeni kwakhe influence yonke azahlangana la, indonsela yabangani, indonsela yobukhazikhazi bamadolobho, ubukhazikhazi bezinto ezigcwele emafonini o internet. Nxa unikela umntwana uthi inkosi thatha indawo yakho. uLuther ke Warren uthe esenikelwe, xa sibala imbali ekukhuleni kwakhe uLuther Warren kwase kusiba lo monakalo emulini ayezalwe kuyo. Le twin sister, i-twin sister lakhe ngokuswelakala inhlanhla wabhubha esesemncane. Waphinda umfowabo omunye abazalwa bonke kuyona leyo muli laye uthe esesemncane laye wabhubha. Bese omunye futhi umfowabo waba lengozi, wabulawa ngumza wakhe. Sebexabene umza wakhe wasebulala ke umfowabo. Yikho uthe ekhula uLuther Warren wakhula elayona leyo nto yokuthi ulahlekelwe esesemncane. Wakhule ngumuntu othanda abantwana, wakhula elothando olungaka ebantwaneni, elomusa. Nxa ebona ontange, bona abalingana laye, bona abancane kulaye, wayela lakho kwakumfuqa ukuthi abe lothando ebantwaneni ngenxa yalokho ayedlule phakathi kwakho. uLuther Warren siyatshela ukuthi eleminyaka engu-16 waze wakhetha, wayefisa ukuthi aze ngesilungu bathi yiku-adopter omunye umntwana ophosa bengangayo. Wabona umntwana owayengalule ndingeko ezidlula ezakhe, wasebona ukuthi xa umuntu lo ngingamthatha singamgcina lapha ngikhaya, sikhule laye, simthande laye, ayenelisa ukuthola lokho angelakho lapho azalwa khona. uLuther Warren ke lo kuPathfinder yona leyo ayisungulayo, ngizalitshela imbali ukuthi azayisungule kwasekutheni ekhula. Into engafuni ukuthi likhohlwe ukuthi umntwana omncane wakhula evele elothando kwabanye abantwana, okuyinto kufuneka siyifundise abantwana bethu kusukisele kuzalweni bekhulu ukuba lothando bebodwa, bethandane bebodwa, okwenza ukuthi ezinye izigaba singawelelani ezigabeni zethu labo makhelwane, labantu esisebenza labo, labantu esikhule labo. Kwesinye isikhathi nje lasemulini sehlulekile ukuthandana sisesebancane, kakusoze kuhlume kumile uthando luvelele nje emoyeni sesikhulile. Nxa lusehlulile sivele sisesebancane. uLuther Warren ke ukhule elakho khona lokho. Uthe seleminyaka engu-14 uLuther Warren, lingakukhohlwa lokho, eseleminyaka engu-14 elomngane wakhe uHarry Fenner. uHarry Fenner ke yena wayeleminyaka engu-17 basebeqala iqembu abalibiza ngokuthi yi-Christian Boy Club. Christian Boy Club. Baqala bengu-9 laba bantu laba. Into ababeyenza bengabantwana 14 years. Babe siyahlangana lapha abahlangana khona, babe lethuba lokubala iBhayibhili, babe lethuba elokuhlabelela, bakhuleke bengabantwana at 14 years. Kangikwazi ukuthi owakho umntwana liqembu bani aselisungulile, kangikwazi ukuthi owakho umntwana uwenza ama-group bani lapha ahamba khona. Kodwa ngilitshela ngoLuther Warren engafuni ukuthi likhohlwe ukuthi umzali wakhe wamnikela enkosini. At 14 years wenza into yayingakazi yenzeke esigabeni, waqala iqembu lele lomngane wakhe balibiza ngokuthi yi-Christian Boy Club. Kumango wakobulawayo eminyakeni edlulileyo kuke kwaba leqembu elamajaha ayezibiza ngokuthi wona ngama-Hebrew Boys. Baze babumba lezikipa ezazigqokiwe, belezikipa bonke behamba bebhalwe ama-Hebrew Boys. Ama-Hebrew Boys esiwaziyo ngabaka Daniel chapter 1 kusiyafika ku chapter 3
abamelana lenkosi ngaleso sikhathi. Iqembu leli lama Hebrew boys angilaqinisa ukuthi selaya ngaphi kodwa ngikhumula babona begqoka izikipa begqoka amabhruge bewehlisile yafika lapha ngezikhathi zakhona. Angilaqiniso ke ukuthi abethu abantwana kumbe owakho umntwana ungena kuliphi iqula lamaqembu agcweleyo phakathi kwezikole, agcwele emalokishini, agcwele emadolobheni lasemakhaya, emadibheni khona le konke lapho kulamaqembu khona owakho ungena kuliphi iqembu. Iqembu leli laselikhula ke ekusukeni ukuba yiChristian Boy Club. Amanye amantombazana ontanga laba abancane ababeyisize efananayo basebehawukela lawa majaha ehlangana siyakhuleka, lawa majaha ehlangana esiya funda iBhayibheli ekhonza umlimi edumisa umlimi. Basebehlangana bona bengusikisi lawa amantombazana, lamajaha lawana angu9 basebesiba ngu15 basebefoma babumba okwakubizwa ngokuthi khona yiTemperance Club. ITemperance Club into leyo ababeyifundisana kakhulu kwakuyikuzithiba ekuphileni. Babefitizela kakhulu ekuzithibeni ekudleni, kakhulu befundisana ukubalekela ukudla okunjenge engulube, ukudla mhlawumbe okunathwayo okuyizidakamizwa, utshwala kugoqela okubhenwayo. Bezithiba befundisana ukuthi bezithibe ngitsho la ku behavior, ngitsho la sekuphileni ukwenza, ukudlala kwabo, ukukhuluma kwabo, bafuna ukuthi kuqonde kanye lalokho okufunwa yintando kaJehova. iTemperance Club leyi kwakuyinto eyayingakazi bekhona phakathi kwabantu abatsha babengabathanda nje ukuthi baziphilele. Bathi laba abantu laba bethunganyelwa nguLuther Warren basebebumba ke into eyayingakaze ibonwe ngitsho langabadala. Ngithi mina zihlobo zami, nxa owakho umntwana umnikele enkosini wathi inkosi thatha indima yakho, kukhangelelwe ukuthi enze izinto ezingakaze zenziwe esigabeni sezakha isigaba, abantu baze bamangala. Phela nxa kusenziwa into umntwana nxa esenza into abantu bayabuthi kanti ngumntakabani, alifisi yini bazali ukuthi abena abantwana elibagcinileyo emakhaya bahambe besenza izimanga phandle ezinhle eziphakamisa uThixo, eziphakamisa isigaba, beze bebuza abantu ukuthi ngumntakabani ke yena lo. Le Temperance Club yakhula ke ngomnyaka ka1894 babumba ke kwakubizwa ngokuthi Sunshine Band. Lingakhohlwa konke lokho engilitshela Sunshine Band abasebekwenza basebevakatshela ezibhedlela, bevakatshela abagulayo abehluleka ukuhamba besezindlini, ngabantwana abancane laba, ngabantwana abancane at that age ama pathfinder wethu lawa khona namhlanje bavumeleni izihlobo ezithandekayo ngaphezulu kokudlala la kumatsha lokuthi bavumeleni bangene ezindlini bakhulekela abantu. Yikho kumele abantu abethu bayakwenza ngoba ivangeli lithi iBhayibheli ensukwini zokugcina lizaqediswa yibona laba abantu abatsha basebekuqalisile laba oLuther Warren. Lingakukhohlwa lokho kwenziwa ngoLuther Warren. Ngangikwazi ukuthi owakho umntwana ku-age ayiyo yona efanana lekaLuther Warren uyakwenza yini khona lokho. Basebekhula ke baseleli qembu lilokho likhula, uLuther Warren evele engumvangeli baze bafoma babumba okwakubizwa ngokuthi Young People's Missionary Volunteers Society. Le yayisilama volunteer amaningi sebelokho behawukela abantu ukungena benza umsebenzi kaThixo. uLuther Warren evele yena engumchumayeli omkhulu, bechumayela behamba bechumayela ebizwa lapha lalapho uLuther Warren ukuthi azochumayela ekhuthaza abantu abatsha ukuthi kabangene emfolweni wokuthungamela, emfolweni wokuhamba ngentando kaJehova. Kanyikwazi bathandekayo ukuthi owakho umntwana ulawa amandla yini ukuthi ame athi hayi bangani bami lokho elikwenza kuyisikho lokho uNkulunkulu ufuna ngale indlela. Lingakhohlwa okwenziwa nguLuther Warren. Ngokuya kwesikhathi uLuther Warren ngenxa yepassion, ngenxa yomfutho ayelawo ebantwaneni, nxa ulandela imbali yakhona esesiyiqume ukuthi bemfitshane, kwaze kwabunjwa ugatsha olwe youth ministries. Phakathi sekuhlelekile, sekulama pathfinder, sekulama adventurer, namhlanje sekuze kulama ambassador lama young adults. Kodwa imbali ivelele emntwaneni oyedwa uLuther Warren lomngani wakhe uHarry Fenner. Ngithi mina zihlobo ezithandekayo
abantu abethu namhlanje sile Pathfinder. Namhlanje sijabulela usuku lwama Pathfinder. Ngicela lingakhohlwa injongo vele eyabunjelwa lolu gatsha ukuthi uLuther Warren ekhangela abantu abatsha, ekhangela abantwana, wayehawukela ukuthi bebe njani. Namhlanje ngiyalincenga abazali elikhona elilaleleyo lapho ukuthi lingayalela abantu abeni ithuba lokuthi baye kuba yingxenye yama Pathfinder. Nxa wamnikela enkosini umntanakho uthi wena Nkosi, ngicela ukuthi wena uzenzele ofuna ukukwenza, zibumbele nansi imbizi engunika yona Jehova, zibumbele wami umntwana. Bavumeleni baye kuma Pathfinder. Kubuhlungu emntwaneni izihlobo zami ukuthi uze thola umntwana uyalelwe ukuthi aye kuma Pathfinder, uyalelwe ukuthi aye ku camp, aye ku campori, aye kuhlelo bani oseluhleliyo. Kubuhlungu emntwaneni, ulimaza umntwana mzali nxa ukhona ulaleli. Ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi kusilela indleko, kodwa zama mnike ithuba kwenzela ukuthi inkosi iyempumba. Nampo Luther Warren sibala ngabo namhlanje. Ngelinye ilanga sicela ukubala ngomntanakho Sipho Moyo, sicela ukubala ngomntanakho uhlelo lwenkosi sizwe abhalwe la emabhukwini ukuthi ngomnyaka ka 2022 kwakulohlelo lwenkosi Moyo owamela uThixo eseseli Pathfinder. Ngiyancenga ma-directors, ma-counselors elilaleleyo elithungamela ama-Pathfinder Club. Nxa ukhethelwe umsebenzi wokuthi hamba othungamela iqembu le-Pathfinder, dlala indima yakho. Bakhona ama-directors ahlalela umsebenzi. Bakhona ama-directors athi esefikile kuma-club ama-Pathfinder bebadala beqala ukuhawukela, begxoza indeni, begxozela abantwana. Bakithi ngegama lenkosi ngiyalikhuza ngithi ngicela ukuthi ama-Pathfinder lingakhohlwa okwenziwa ngoLuther Warren, asibuyelele endimeni yona liyana. Ngiyalincenga lani ma-Pathfinders elilaleleyo lapha ukuthi ukuba li-Pathfinder ungakhohlwa lokhu uNkulunkulu akukhethele khona. Ungakhohlwa lokho kwenziwa ngoLuther Warren, bechumayela, bevakatshela imizi, bekhulekela abantu, befoma ama-temperance club. Lingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhangeleleni kini. Kuma-Pathfinder kukhona into ezimbalwa esizifundayo. Sike sangena ku-quiz yama-Pathfinder emalanga enadlulileyo, sababona beqeqesha, betadisha iBhayibhili, besiyaphendula imibuzo ejiyileyo esinda abazali. Namhlanje ku-Pathfinder silomuca othi wona Pathfinders today and leaders tomorrow. Namhlanje bangama-Pathfinder kusasa. Yibo ubuthungameli sibukhangeleyo. Nxa betaditsho Bible quiz sikhangelela ukuthi abafundisi bayaphuma khona phana kuma church elder, kuma Pathfinder balethuba lokuthi benze first aid, benze ezempilakahle. Sikhangelela ukuthi kusasa kuphuma odokotela labomongikazi khona phana. Kuma Pathfinder bayafundiswa ubuthungameli, ukuthi umuntu uthungamela njani, ngendlela enjani, eqotho phambi kwaJehova. Sikhangelela ukuthi kusasa ama CEO labantu abathungamela inkampani ezinkulu bazabe bengama-Pathfinder, bayafundiswa i-stewardship, ubunceku kuma-Pathfinder. Sikhangelela ukuthi yibo bazaba ngomanager bakusasa emabhenki langaphi langaphi. Pathfinders today, leaders tomorrow. Nxa wakho umntwana ungamsekeli, nxa wakho umntwana ungamthengela i-uniform, nxa wakho umntwana ungamvumeli ukuthi aye ku-Pathfinder, uza kuba yini kusasa? Nxa ngivala zihlobo ezithandekayo, lingakhohlwa okwenziwa nguLuther Warren. Lingakhohlwa okwenziwa nguHarry Fena. Namhlanje simile, sile Pathfinder, sile adventure ngenxa yomsebenzi owenziwe yilabo abantu. Lingawukhohlwa njalo singaphuma endimeni yona le abaqalisa ngayo. Sihlobo ezithandekayo ebazalini abalapha, nxa uke waba ngumPathfinder, wayigqoka i-uniform ye-Pathfinder, wamatsha lamanye ama-Pathfinder, lanxa usileminyaka engu-70, 40, 50 namhlanje, ngiyakunxusa Monday ekuseni uvuka usiya emsebenzini gqoka i-uniform yama-Pathfinder. Wear it proudly. Once a Pathfinder, always a Pathfinder. Uyigqoke uhambe ulesibindi. Nxa ufika emsebenzini abanye begqoka amasudu, abanye begqoka ama-slim fit, abanye begqoka ama-pencil skirt, abanye begqoka ama-blouse lama-chiffon. Wena hamba ugqoke i-uniform ye-Pathfinder, uveze lokhu abakusengelayo egazini lakho ngesikhathi useseli Pathfinder. Kuma Pathfinder
owakufundayo ungakukhohlwa. Once a pathfinder, always a pathfinder. Ungesabi la nxa sezimhlophe indevu, gqoke uniform yakho, umele umsebenzi uThixo asipha wona kusukisela ebuntwaneni bethu. Sadlula kulelo ngitsho lani bantwana elilaleleyo namhlanje ngithi mina, nxa ligqoke uniform yama pathfinder njengoba liwagqokile namhlanje kulusuku lwenu, lingakhohlwa ukuthi leyo uniform imeleleni. Lingakhohlwa iuniform yeni lama colors achiyechiyile, golide ilani la. Lingakukhohlwa ukuthi lokhu kutshoni nxa ukhangela iflag yama pathfinder, the gold standard, that triangle, that sword okumhlophe. Ungakhohlwa ukuthi kumele nxa uhamba ukati ibhasi ungakhohlwa ukuthi uya pathfinder. Nxa uhamba ungena emchoveni ungakhohlwa ukuthi nxa ungena ko spa, ungena ko TM, ungena ezitolo khona lemuva kwezintaba ungakhohlwa ukuthi you are a pathfinder. Kule ngoma yama pathfinder esihlabelayo, nxa sihlabela kuma pathfinder ingoma ekhuluma ngathi njengama pathfinder ithi yona yesilungu, we are the pathfinders strong. Ithi simile, siqinile singama pathfinder, siqine emsebenzini kaThixo nxa lihlabela ingoma liyana. Ma pathfinder lilapha labantu abadala abatsha, youth department yonke, nxa lihlabela ingoma ithi yona we are the pathfinders strong. Simile kasixeke, kasinyikinyeki nxa sesingenile emsebenzini wevangeli, nxa sesingenile emsebenzini wamaklub, nxa sesingenile emsebenzini wama activities lama achievement classes. Simile, the pathfinders strong. The servants of God are we. Izinceku zikaThixo ezithumekayo, ezikhuzekayo, ezilalelayo, faithful as we march along, faithful ngokwethembeka siyaphambili, ngokwethembeka emsebenzini kaThixo, ngokwethembeka ngokuthumile eminikelo, ngokwethembeka ekumkhonzeni uThixo lekugcineni imlayo wakhe, in kindness, in truth and in purity. Ngomusa esikhulume ngawo wawukhona kuLuther Warren, lingawukhohlwa. In truth, ngeqiniso, sime ngeqiniso lonke lifuna nguJehova, and purity, okumhlophe lokhana kuflag yenu hambani lidingisisa ukuthi kutshoni ngokwani. A message. Sile message njengama pathfinder kasitshonela ukumatsha kuphela sichibili kasisenza, but we have a message. Silombiko ophuthumayo okumele siutshele umhlaba. I-message yona ngeyeqiniso, imuqa wokugcina ngoma uthi the truth that will set men free. Iqiniso likithi. Phela abantwana abazali yanti liyakwazi lina bazali lilevangeli liselective. Kulabanye abantu elibona ingani kabadingi ukuzwa ivangeli ngoba balahleke kakhulu. Kule minye imizi elikhethayo nxa kuvangelwa kuthiwa kwenza iwitness into yakonazibani kangeni, kosazibani kanye. Kodwa ama pathfinder athi the truth that will set all men free kawangeni. Imizi ngemizi, iqiniso. I-message esiyiphethe umuqa wokucina uthi wona King Jesus, inkosi uJesu, iyeza, is coming back for you and for me. For wakho umntwana, lo wakho umntwana, inkosi uJesu yeza. Yi-message esiyiphethe namhlanje. Lingakhohlwa ukuthi pathfinder song ithini, lingakhohlwa ukuthi uniform lenyembe elizigqoka ku-uniform zithini, lingakhohlwa umsebenzi wabo Luther Warren. King Jesus is coming back for you and for me. Eflabhuse emakaqeni, King Jesus is coming. Estelbon Park edolobheni, King Jesus is coming. Echolotsho khona lekucineni, King Jesus is enyathi ngaphi la ngaphekhezi, King Jesus is coming back for you and for me. Inkosi libusisa, ibusisa abantwana benu, ibusisa amaklabheni, ibusisa ama-directors, ibusisa abazali. Lingakhohlwa umsebenzi wama-pathfinder. Inkosi ilibusise lonke. Amen.